making progress, good things go slow. I'm no saint. I fall and you pick me up again. You got your habits, got them too. Bye pa niya, mother. Bye, Max. Man ka? Bye-bye! Good day, guys. It's 11 pa. Dugay-dugay na gid mi wala ka laag. Karon is man laag na pud mi. Going me to somewhere else. Woo! Grabe, isa ka oras yung sige pinarag taxi. Finally, kabot na gid mi sa airport. Hello guys, good afternoon. And naranggap ng karon na paabot. 2,000 years later. You really got my back. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. Lose them with you, lose them with you. Just feel like maybe. So guys, finally nabot na gid mi diri sa Divine, pero gutom na kayo sa tanan. Mga unsa jud mi diri mi sa country. Grabe ba Tom Jones na kaayo. Ada ilong isiga-siga. Tura si Jesus Christ. Manaka mi diraon niya saka. Makasaka dira is kailangan ninyo ito mag-attend og kaning seminar na sila gamay na seminar kay daghan og mga bawal kay actually dili na siya tourist spot manggod, so kinahanglan nato sundon kung unsa. So magpaabot lang ta, minaw ta. A few moments later. Hello guys, afternoon. Humunagid magsaka dito sa taas. As in, bawal man magdalag camera, so wala minakadala og camera sa gusto gid na i-visit ang lugar kay diri man gud nagsugod ang among blessings. As in, ako kay nga blessings. So ang karon is ningkamot jud mi og adto diri in return kay God. A little longer than a few minutes later. Okay guys, good afternoon. Finally, nabot na gid mi sa among room. It's 3:14 PM and nabot na gid mi diri sa Richmond or Pension House. 3:14 PM. Hey guys, ang among room na gikuha diri sa Richmond or is single suite lang. So makita ninyo karon tan-awa ang among single suite na nay model. Small ni ang among bed. Actually isa lang ang bed pero pwede siya good for two. And then mao ni ang among CR, mao ni ang bathroom, tapos naanay hot and cold shower kay kandingon na mi og now. Hello guys, good evening. It's 10 PM. Actually karon nang gid nagkamata since nag-dip ni ganina around 4 PM. As in sobrang gid kay ka haggard, kapoy. Saka init ka ganina, sige pinaklay, pero worth it man po hinoon. So nag-visit kid mi dito sa El Salvador before mi mag-proceed sa among main destination which is Ilo-ilo. Kay to give credit to God. English pa mo. Kay syempre dako kami ko salamat magud sa place, dili lang sa place kundi kay God, kay tungod sa nag-abot mo gud ang blessings ug tungod dito nag-start, so nanikamot jud mi og adto dito bahala kun sa kakapoy. Look at our dinner, 7-Eleven. Nya tot Tom Jones na kayo. One eternity later. Good morning guys. Oh, grabe. Late kayo may nakamata. Sanang oras na tulog kagabi And on the way na mi going sa terminal Lagindingan Airport. With you, sinking in, I guess I'm kinda like that. For the
having you on board, and we hope to see you again soon. If you need any For the circle doors in question. We are the last one to board. Ay, last one to board. Nilidaya na po kami ang last. Wala! So guys, finally naabot kami sa Ilo-ilo. Wala namin kabalo kasi may padulong karon. Anyway, wala. Panorami siguro sa isa may naa. Taon pagod sa Gigantes. Ano ni? Carles. Carles. 4 PM na. Nalamay sa Pangkal. Kami na rin tuloy sa Pero. Sa taas. Hindi na ba makakita kami tuloy. Kami sa uga na trip sa tawagan ni Pangkal. Or makita nyo yung room dito. Bukas na po ito yung balik. Tourism. Good afternoon guys. Finally, abot na kita dito sa Gigantes. Sorry. Sa Bangkal Port. Going sa tourism office karon. Okay guys, finally nakabook na ni patabok sa Gigantes. So 300 per person ang patabok. Then pabalik na po. Mas nakapabook na lang po yung room. Much better na lang at least makabook ni karon kay para tomorrow ay para sure namin katugpahan siguro. You sinking in, and I guess I kinda like that. For the first time, you really got my back. Got your habits, I got 'em too. Just feel like maybe I could lose them with you. Lose them with you, lose them with you. Just feel like maybe I could lose them with. Saysan. Abot na dyan mi sa North Gigantes Island. Norte man yan, no? Oh sir, norte sir. Norte. Sige pangalan na to, ya? Nonoy sir. Nonoy. Kuya Nonoy siya magatod sa amo sa mong hotel. Okay, special delivery. Going to Sisan. Do already ay. So, imbis na magsakay mi og motor or habal-habal, igo ra mi ituyok sa island. So, okay lang. Gwapo kayong sunset diri ba? Finally, salamat kay Kuya Nonoy. Safe me gihatod diri sa Sesan. You sinking in, and I guess I kinda like that. For the first time, you really got my back. Got your habits, I got 'em too. Just feel like maybe I could lose them with you. Lose them with you, lose them with you. Just feel like maybe I could lose them with. After a long full day nga biyahe from Cagayan de Oro pa dyan sa Ilo-ilo, and then karon sa Gigantes, mo ni ang amuang room. Actually ko mo 1,300 siya. Ang name sa room na mo is El Job, and mo ni ang amuang bed. Butangan na og bag. Tapos sana may complimentary. Nice, okay, chill. Then, okay po, hilo ang ilang CR. Okay na. Mingo lang yun ang lugar. Hi! Hi! Sige guys! Ano ito? Drone? Kailan? Ay, salamat. Yung dito magpalupad ka sir. Dito na yan. Dito sa kanay daan pa doon dito. May landscape. Oo. May pangalan na I love it sa Gigantes na may mag-ubi to sa Gigantes. Hapon din ako. 200 per head. Aray ka ayo kasi. Alay signal, patay akong trabaho. Sila di Gigantes. Kana. 1, 2, 3. Pwede mo ba akong isama sa paglipad? Para naman malayo ang aking marating sa road.
I will give you guys some tips or some guidelines kung yung sana mo pag-abot na rin. We arrived here in Ilo-ilo around 11 a.m. At wala, nagsakay bus going ano sa gito tawag na rin? Tunggip, ano sa nga port? Bangkal Port? Dili oy, man to nag-start. Bangkal daw yung siya. It took around 4 hours? 3. Dili, green. Wala naman hindi naka-record. How are you? Hungry? Uy, nakay si baby. Grilled scallop plus grilled pork. So try na to sa abi na ko mag-end ng ang vlog dito. Anyway, gusto lang ako mo pakitaon sa mo ang preparation sa island hopping or nag-expect yun sa mo ang visit karon dito sa Carlet or sa Gigantes. Tadaan! Tadaan! So, di na kailangan naman ito guma. Kapit na may gamay. Tadaan! Then, kato lang. So guys, kato lang. Wala lang, ipaibog lang akong preparation. So, see you guys tomorrow usab. Actually, medyo mahal yun dahil lang island hopping na istorya naman si Kuya Noy kanina. 2,000. 1,500 daw para sa, 500 daw para sa tuloy. Okay lang, kasi tabang lang to na mo sa ila. Sige lang, kaysa lang bitaw, di kita ni permanente. Mahagid siya, pero may purpose atong pag-visit diri is maglaag, mag-island hopping, mag-beach, horse. So, kato lang. See you tomorrow guys. Tayo me tomorrow, 6 a.m. in the morning. I-prepare na naman ang mga gamit pang island hopping. I-prepare na po si Totz. Tapos, prepare na po niya yung mating suit. Tiger. Sana na ito si Churan niya ugma. Hadlok ba o dili? So, yun lang guys. Thank you so much. Laag ta. Laag ta.